Ishera ria mutongoria wa ODM Raila Odinga kaunti ya Bungoma riebereirie itũra-inĩ ria Vitonge mathiko-inĩ ma nyina wa ũmwe wa mũrũmĩrĩri wake wa hakuhĩ Moses Nandalwe. Raila ambĩrĩirie na gũtheria mĩario ĩrĩa ĩkoretwo ĩgĩtambio nĩ atongoria amwe makiuga kuma magĩe na ũiguano na President Uhuru Kenyatta ndari arehera andũ a gĩcigo kĩa ithũĩro ria bũrũri mawega kuma thirikari-inĩ. Sasa usiambie kwamba Raila ameleta maendeleo sio eneo hii na hii. Kule Kisumu ile bandari imetengenezwa Kisumu ilikuwa inaweza tu kutengenezwa Kisumu. Maana yake hakuna maji Kakamega, hakuna maji Bungoma hapa. Kwa hiyo ni porojo watio Raila amebeba maendeleo mpeleka kule na hapo waweza na mesahau na watu walimpigia kura. Siwezi kusahau mkoa ya Western. Na Mheshimiwa Raila Odinga na wenzako wengine mnauliza na Mheshimiwa Wamalwa Eugene who is not here. Mnauliza Mheshimiwa President kuja Kenya, kuja Western. Atuanzishie miradi vile anaanzisha miradi pale pengine. No ihenya-inĩ rĩake rĩa gwetha gĩturwa gĩa President, Odinga eririe arũmĩrĩri yake akahe bũrũri wa Kenya ũthiũ mwerũ wa gũkũra Akenya minyororo-inĩ ya ũkĩa. Ile ambayo inakuja sasa ni mapinduzi ya 3. Sasa sisi tunaungana na wale vijana ambao wanakuja chini yetu. Manake mimi nataka kupeana kijiti. Lakini sitaki kupeana kijiti kabla hatujakamilisha hii mapinduzi yetu ya 3. Aliposema nataka nikasema sawa. Mimi nitaenda na yeye. Na kwa hivyo saa hii wacha nimwambie watu wangu Raila atakuwa 5th president of the Republic of Kenya. Hata wale wengine wanarukaruka huko tunajua ni vimbwembwe zao peke yake, lakini wote rais wao ni Raila Amolo Odinga. Asanteni, Mungu awabariki. Asante. Hii Bungoma peke yake inaweza fikisha 900,000 ama 1,000,000 ya registered voters. If we do that, we'll have a say in whatever government that comes up. Thutha ũcio Raila anyitanĩire na arũmĩrĩri yake taũni-inĩ ya Bungoma kũrĩa athathaũrĩte gĩtũmi gĩake kũnyitanĩra na President Uhuru Kenyatta ona thengia wake gũkorwo arĩ wa mũng'ethanĩro. Alafu tukaleta ugatuzi ambayo pesa inatoka Nairobi inakuja mashinani. Sasa ile inatakana hiyo ugatuzi iboreshwe. Hiyo nilikuwa moja ya madhumuni ya BBI. Kuboresha ugatuzi ili pesa mingi itoke juu ije chini. Ũkũria wa iganda na kũgacĩrithia rũhonge rwa mathako nĩ mamwe ma maũndũ marĩa Odinga ahũthĩrĩte kũgucĩrĩria andũ a Bungoma mũgithi-inĩ wake, kuona aikari makoretwo makĩũria thirikari ĩmateithĩrĩrie gũkĩria kĩganda gĩa cukari kĩa Mumias na gũkũ no kuo kĩhumo gĩa timu ya mũbira ya AFC. Juzi tuliweka Oparanya akaongoza tume ya kuangalia mambo ya viwanda vya miwa wetu. Wakatoa pendekezo. Hiyo kama serikali inaweza kuimplement, inaweza kubadilisha maisha ya wakulima wetu wengi sana. Handũ-inĩ ha Inooro TV, njĩtagwo Gathoni Wanjihia.